bitakwira ariko ara planninga abantu baje kumara abanyamurenge bejo cyane AFC nayo ariko ara planninga abantu bagiye kuprotinga abanyamurenge bejo mukongomani wese ngurikirana ndabikubyiza ukuri abanyapolitike bako bakora politike mu nyungu zabo batudandaze baronga amafaranga abana babo bajane Amerika Australia Canada mwe muko murafa mu minembwe njo karoti mfite avec 45% ya popularité y'abanyamurenge n'abafrero n'abanyindo bumva kandi bambwiye twavuganye nabo ku mipaka bararire bakambwira ati iyo M23 ivugwa iri ko bavuga ko makanika no afite M23 iri nababwiye nda makanika ufite M23 hariko baciye province ndi baciye bibazo ko munyamurenge yankwa muri Sud Kivu nuko mubembe yankwa Kishasa nuko mu nyintu no mushi yankwa Kishasa ko munyamasisi yangwa nicyo kimwe n'umunande anguko nayiwe ibibazo tufite byose birasa nicyo ngiye kuvuga umunsi nasezeye narahuye n'abantu ba Nord Kivu ndababi ibibazo tufite iwacu Sud Kivu barambwira ati yo muri cyagiye batubwiraga ko yego barambwira ati yo ikibazo mufite nicyo kimwe natwe ngeze aho barambaza se iwanyu Sud Kivu niwe wababaye wenyene cyangwa marababaye benshi ndamwe ati Sud Kivu yose irafuye nicyo kimwe namwe nicyo twereka ko namwe mubabaye ndabivuga ati tufite abantu bise twirwanaho nato tufite abafrero bise Israel twafuaga turicwa na guverinoma turasahurwa turavuga ibigiriho abana baravuga tureka twirwanaho reka twidefend turi defendre nje mvuga mu moko yose mvuga mu intérêt ya abantu bose umuturage twirwanaho afite imyaka 7 yicwa afite imyaka 7 asahurwa afite imyaka 7 akerwa abakwa afite imyaka 7 atwikira inzu kugera n'ubu guverinoma iraba kandi ifatikanya n'ababica nasanze muri Nord Kivu nabo nicyo kimwe bari barimo hariko bafite village zirenga ku 10 zaronse amahoro zaronse different hariko twebwe tufite village zigera ku 10 zirimo twirwanaho n'ubu tuko turavuga ko barabasahura kandi hari ariko hageze M23 ta muturage wigeze arira ko yasahurwa vuga ukuri mu nyungu z'umuturage ibyo tugiye gukora kandi tubikore tubirangije bukirikare umukongomani wese uzi ko gouvernement akamaro mumari aje muri FC umukongomani wese azi ko AFC na abagome ndakamaro yo mumarira afatikanye na gouvernement vuga ukuri mu nyungu z'umuturage ibyo tugiye gukora kandi tubikore tubirangije bukirikare umukongomani wese uzi ko gouvernement akamaro mumari aje muri FC umukongomani wese azi ko AFC na abagome ndakamaro yo mumarira afatikanye na gouvernement twabonye amayi bose bakwiye mu shamba bariko barashira muri training baje muri Nord Kivu so bigiye kuba ko umunyamurenge agiye kwirwanaho nande yirwaneho nande kandi mayi bagiye kumukuraho so tugiye kusigarana abantu bangahe bantu babiri tugiye kusigarana FDLR na Retabara kubera mayi aratashe aragiye muri guverinoma gukora training yukuza kumara enrotike muri Kongo arabinye gusana ibyangiriza twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Man Mind TV aho muherereye hose ku isi aho bukeye tubahaye mwaramutse ndetse namwe aho bwije tubahaye mwiriwe mwebwe mwumva ururimi rw'ikinyamurenge abanyamurenge abanyarwanda barundi abahana bahangaza bene wacu bahariya muri Nord Kivu abanyamasisi abanyejomba abanyabwisha ndetse tutibagiwe n'abahaba hariya muri Tanzania abahema bo mu Bugande ndetse n'abahima bahariya muri Ituri abari ku mugabane wa Afrika Europe Amerika na hariya mu mirambizo y'isi bahahoze bita ngo Oceania nimba ntibesha ariko bunyine ni muri Australia n'abari muri Asia aho muherereye hose mwebwe mudahema kudukurikirana tubahaye ikaze mu biganiro byacu abapfurero n'ababembe n'abanyina bumva ururimi rw'ikinyamurenge namwe tubahaye ikaze ariko bwana Karoti hari wambwiye ngo sinkaza ndamusaba abapfurero ngo ndi mu kiganiro
maze mvuga abandi bose ngo ndeke kuvuga abaturanyi bacu. mubivuga gute muzi ko mugira ubugome mugira ubwansi nabandi ariko Karote agiye kuvuga azavuga abanyamurenge bwa mbere akaza kumaririza n'abafrere n'abanyinto ariko we nga journaliste uri mukongomani ukavuga izi ayandi moko yose yasa nawe ukareka kuvuga umufrero mwavukanye umufrero mwasangiye inga mwashingiranye ubona ubwansi niyo mpamvu nzavuga ati mureke ubwansi tuba igihugu. Yes. Hanyuma mu by'ukuri rero mwebwe mudahwema kudukurikirana rwose ni nako bajya bavuga ko ija kurisha izihera ku rugo. Rero abapfurero abanyintu abavira ababembe abashi bumva ikinyamurenge rwose tubaha ikaze kuri Men Mind TV ndetse ubaye ukihagera bwa mbere cyangwa se usanga udukurikirana ariko utarakora subscribe twakubwira iki kandaho kugira ngo igihe cyose dukoze ibiganiro amakuru ibiri kuvugwa hirya no hino biza bikugereraho igihe. Twongeye kwakira Karoti Mpatanishi mwana w'igangu agahota ikime kushaga irwindi. Bwana Karoti, harashize igihe kitari gitoya tutari kumwe ariko kandi twaganiriye kenshi ariko reka n'ubundi ngusabe wibwira abadukurikirana. Baramukije mwese ho muherereye. Umukongomani wese njyewe ndamoko ngira. Umukongomani wese azi ko azi iki kirimi mvuga mburi ubuntu rurimi rumwani wacu mu Nyamurenge no mu Namasisi. Ndaramukije umukongomani wese umunande umufrere umushi muhema n'abandi bose bakongomani ya generale. Njyewe nitwa Karoti Notable Mpatanishi mwana w'irwindi mwana w'igangu kamufuriro kajoga hotekime. Signification ni umufurero wavuye ahantu azahota kime tugenda tukihota nyine turabaho tugiye kushiringa tukaba. Njyewe ni umuvugizi w'amoko yose y'abakongomani. Njyewe mvugira nda partingira. Njyewe mvugira ndamboko ngira. Njyewe mvugira ndashungira kubera mbakunda ukuri kwa bakongomani bose. Ariko mbuzi umuntu ufite ikibazo nganje ufite ijambo nganje turarivugana kumwe tukafatikanya tukakura ubugome tufite nuko ni Karoti. Hanyuma bwana Karoti turasanga bari bagukumbuye muri make iminsi yari myinshi tutari kumwe duherukana nawe ari naho ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turi bugihere urimo kudusezera uvuga ko rwose Karoti ufashe umwanzuro ugiye mu rugamba rwo kwirwana. Abadukurikirana rero bongeye kubona kuri Men Mind TV bashobora kwibaza eske aba bantu baba barimo kudukinisha ibyo batubwira byaba ari ukuri iyo mudusezerangije ibintu ntitubonere zirita biba byagenze gute. Rero iyo tubonye umuntu duhera aho twasubikiye kugira ngo abaje kugukurikirana baze kumenya bihagaze gute. Bwana Karoti byagenze gute ko twatandukanye udusezeye ko usubiye imuhira mu misozi miremire kandi umuntu wese uzitambika umugambi wo kwirwanaho wa AFC ari we mwanzi wawe bemeze reka mvuge abatukurikirana ndabakunda cyane mwewe mwicara kuri telefone na televiziyo mukurikirana ibintu tuvuga samatiku cyangwa se ububandi cyangwa nta nyungu irimo ariko hazoza kazoza k'inyungu mbyo tuvuga. Mvuze umukongomani wese abe munyamasisi abe munyasiti Kivu abe munya Nord Kivu abe munande munayituri tufatikanya n'abayobozi batukura mu ishano turimo tukabijana tufite hypocrisie tufite ikinyoma kitafite inyungu mu baturage taho tuzogera. Ikibazo muri Nord Kivu mufite nicyo kibazo tufite muri Sud Kivu. Bwa mbere reka nsubire muri iri jambo hariho narivuze turacyari muri Zaire twari tufite Ancien Kivu. Ancien Kivu yarimo hose umubembe umunyintu umunyamasisi muhema n'abandi nabanande bose twari tufite province imwe twari tufite gouverneur umwe. Ibibazo twari tufite muri Zaire bavugaga banyasiti Kivu bose n'abanyarwanda bose en general ndamoko batubwira ati ubu bwoko nibo bwiza tubweme muri Zaire. Mobutu ageze ahantu muri recensement bagiraga ati abantu basiti Kivu n'abanyarwanda n'abarundi n'abaswahili en general n'abaswahili kubera ushase umuswahili uje mu Rwanda mu Nyamirambo arahari uje mu Bujumbura Buyenzi arahari uje muri Tanzania arahari so batwitaga twe abansi batwangaga
bakavuga turabaswahili turabanyarwanda turabatanzania turabarundi akonso so ibyo ngiye kuvuga Kabila niwe wazanye province zicikemo zibe kabiri niho twabonye ko baciye ibibazo ta kibazo baciye ni Lake Kivu gusa yagiye hagati hariko baciye province ndi baciye ibibazo ko Munyamurenge yankwa muri Sud Kivu nuko Mubembe yankwa Kishasa nuko mu Nyintu no mushi yankwa Kishasa ko Munyamasisi yangwa nicyo kimwe n'umunande anguko nayiwe ibibazo tufite byose birasa nicyo ngiye kuvuga umunsi nasezeye narahuye n'abantu ba Nord Kivu ndababi ibibazo tufite iwacu Sud Kivu barambwira ati yo muri cyagiye batubwiraga ko yego barambwira ati yo ikibazo mufite nicyo kimwe natwe ngwino hano twereke baranyereka imihana yari ifitemo FARDC swandi za gouvernement ko yishe abantu yasahuraga abantu ndavugana n'abantu bakambwira ati amahoro bafite arutayani narayavuze muri rezo sosio murabimanya ntate yatere tukina tuvuga ibintu biri kuri ngeza aho barambaza se iwanyu Sud Kivu niwe wababaye wenyene cyangwa marababaye benshi ndamwe ati Sud Kivu yose irafuye nicyo kimwe namwe nicyo twereka ko namwe mubabaye ndabivuga ati tufite abantu bise twirwanaho nato tufite abafrero bise Israel twafuaga turicwa na guverinoma turasahurwa turavuga ibigiriho abana baravuga tureka twirwanaho reka twidefend turi defendre nje mvuga mu moko yose mvuga mu intérêt ya abantu bose bafite ibibazo bisa na Nord Kivu baravuga ati wese raba message raba iwacu raba ko tugenda raba ko abantu basigaye bambuka imipaka bakagenda bakagurisha ibyabo bakasubira mu rugo batasahu batayicwe batasabwe mataxi n'ibindi aho ngaho ni muri Nord Kivu ndababwira ati njewe nabaye muje wa guverinoma swandiza tufite ubu itwica ikatusaura kandi ikatukoresha sino bikora ibyo reka nanye subiri wacu ngende mbwire bene wacu kibazo tufite kumbe nicyo Nord Kivu ufite hariko bo baronse abayobozi bagiye kubakura mu ibibazo tufite mumfashe tufatikanye n'aba bantu barambaza se ni bandi ndavuga ati AFC iyobowe na Excellence Corneille Bertin Bisimwa Excellence Corneille Nanga na General Makenga iyo ni M23 twebwe nda parti politique tufite twebwe turi abaturage twirwanaho ugeze muri Sud Kivu twirwanaho none ugiye kwinjira hano utubwire winjiye nga M23 cyangwa winjiye nk'umuturage watwirwanaho njyewe bwanje umuturage watwirwanaho afite imyaka 7 yicwa afite imyaka 7 asahurwa afite imyaka 7 akerwa abakwa afite imyaka 7 atwikira inzu kugera n'ubu guverinoma iraba kandi ifatikanya n'ababica nasanze muri Nord Kivu nabo nicyo kimwe bari barimo ariko bafite village zirenga ku 10 zaronse amahoro zaronse different ariko twebwe tufite village zigera ku 10 zirimo twirwanaho n'ubu tuko turavuga ko barabasahura kandi hari ariko hageze M23 ta muturage wigeze arira ko yasahurwa hanyuma waruvuze ko ahari twirwaneho hari abaturage basahurwa n'ubu gute sebwa na Karote ejo bundi byumweru bibiri bimaze twabonye barimye bigori barabihinga birakura bagira ko bagende mu Kinyamanenge bavuga gute kusarura bariya batezwe na Katanya na FARDC ntibishwe ibigori babijanye mu rugo babigize imyezi 6 ko barabihinga barabirima byajanywe na bagome ariko ubu ndiko ndakubwira muri Masisi n'ubu tuko turavuga bariko bagenda bakarura nijoro bakarura ku murango n'umungu bagasarura bakataha none niyo mpamvu ndiko ndavuga turwaneho n'abaturage birwanaho contre système hari M23 nayo ifite abaturage birwanaho contre gouvernement na système tufite twivanga tugende kumwe wabaye umugome Karote umugome ta M23 tufatikanye kandi ngiye kubwira tukurikirana M23 mwe twirwana kanze kugusubiza inyuma gatoya uva muri
Nord Kivu nkuko wari ubivuze ukavuga ariko usubire muri Sud Kivu iwacu wari ugiye nka Karoti tumenyereye muri mupatanishi uvugira ubwoko bwose cyangwa wari ugiye mu yindi shusho? Ta muntu wese wagize nabi cyangwa wagize neza wahuye n'Imana akagaruka atafite Imana ta numwe. Umuntu wese wahuye n'Imana yaragarutse afite Imana. Ugiye kuri Paulo yagiye afite Imana. Ugiye kuri Yakobo yagiye afite Imana. Ugiye kuri Daudi yagiye afite Imana. Jewe Karoti nagiye hariya ndi mukongomani turwana ngabandi. Ariko nahavuye ndi AFC. Wese ufite ibibazo bisa na AFC uhagiye uhituhinduka ukaba AFC kubera ntube muturage wicwa, ndube muturage usahurwa, ndube muturage ubeshwa, ube AFC yahemuse ikamenya ko nda guverinoma tufite. Ndio naragiye hariya ndi AFC. Nubu tuko turavuga amaraso yanje uyasatuye ngosangore AFC yaza yandika AFC. So nono warugiye rero muri Sud Kivu uri AFC? Nagiye muri AFC mbwira aba Sud Kivu ko ibibazo tufite abacu babigemuye hariya. Natwe turabe ko bo tufata tubigemure natwe. Nuko hanyuma imbogamizi wahuye nayo? Mbogamizi nahuye ko kugira ngo byenda uze kubigeraho wambuke muri Sud Kivu. Mbogamizi ndushora kwambuka. Ndushora kwambuka ugere mu butaka bwacu. Uri M23 barakurya. Kubera Sud Kivu hariya bavuga ko nda M23 haba. Uhagiye nyine ukaboneka baza bayumva kuri radio na rezo sociaux none bakubonye live nibona ko bokurya hajya baraga inyama z'abantu. Abakurya ni bande bwa na Karoti? Abanjye bose banga M23. Ariko njewe nagiye mu murongo w'abantu bafite ibibazo nganje nabo baranse ko ufite ishusho na teni ya M23 ndishobora kwemerera winjire hano. Twebe barya nabagome. Ndabereka video ko president wa parti politique yayo yaravuze ko turi kumwe n'abari bafite ibibazo ngatwe ko mu byansi atyoya twebwe turi abaturage gusa. Bazotusanga hano batufashe hano batukure muri ibi ariko nditsora wenda kubashaka ngo bajana none tufuye umuntu wa Nord Kivu zari ari kutufasha. Imbabazi ko bafite imbaraga bo tukura muri ibi baze batusange hano. Nuko ya ariko Karoti reka mbaze byenda ngo hepore ariko kandi mu byukuri buriya bazavuga ngo ikintu cyose kibaho muri politike kiba gifite impamvu kandi kenshi usanga ari impamvu ziri fonde ndetse zinumvikana. M23 ni cyama kiyangaje kirani proclama kirwanya leta ku mugaragaro kinarwana kigafata n'ibice bitandukanye gifite ubushobozi n'ububasha twagiye tubona gihanura amadrone hafi leta yari yaraguze yose kirayamara za Sokoyi. Ni cyama kihuje ndetse na AFC. Journaliste reka mbanze gukateho tuzane amajambo ya parti pris kandi ngiye kubigira ko journaliste nje ndo umuvugizi w'abantu. Sindiko mvugira radio yawe, sindiko mvuga mu nyungu zawe, ndiko ndavuga mu nyungu z'abaturage. Signification ya parti politique ni lettre gusa ni karatasi bandika. Parti politique ni groupe yanka ibintu bihari. Ibintu bikuvuga ko parti politique ikamanura amadrone izo drone zaragiye yo kubera zahari. Icyo Rwanda yamanuye abayobozi b'abakongomani baba guverinoma benshi turabazi yabamanuye mu nyungu z'abaturage. Tuvuze ati parti politique c'est Varese no ni Varese M23 shwa kuhinduka ba IDPS n'ubundi tukabikurikirana. Ariko tuwebe ndeho ndiko ndavuga inyungu z'abaturage na ideology na strategie M23 fiti ya icyo nari mvuze kwirwaneho ni groupe y'abakongomani banse strategie na politique ya gouvernement anatanda. Ariko twirwanaho ntabwo yanze strategie. Umva mvuge twirwanaho irwirira gouvernement yatumaze none inshuti yawe yo kumara. Ndakubaza journaliste ushobora kuyamamaza ko inshuti yawe yakumaze? Ariko nyine uko bimeze bwa na Karoti rimwe na rimwe rwo tuba turi mu itangazamakuru biba byiza dutanze amakuru y'ukuri. Amakuru ndayavuze mvuze ko twirwaneho abaturage bashize n'imbaraga za guverinoma. Tamayimayi wafashe imbaraga ziwe akaza kwica twirwaneho yafatikanye na guverinoma. Frere tufatikanye nawe tuba tufishi ibanga nawe. Tamayimayi yice
twirwaneho cyangwa yica abanyamurenge tayo ntabwo yabanyaze ndabo yabanyaze ibyanyaje abanyamurenge ni guverinoma yakoresheje mayimayi reka natwe twemere ko guverinoma niyo yatumaze guverinoma yari kucunga abantu n'ibintu byabo haje parti politique igiye kumara abantu guverinoma ikagira defense hariko twebwe guverinoma igira defense contre tribu contre communauté fulani ese guverinoma yishe mayimayi ntaba mayimayi tufite hariya bavuye Kinshasa ubu bavuye Kinshasa ko makanika atarahagenda nka muntu umuyobozi wacu y'urwaneho ngo abaturage ko bataramujana bamubwira ngo hano tubwize ukuri ko mwicwa hariko bamubonye bamutwika babonye makanika bakabona na makenga bo batwika kumwe mu ishamba rimwe none bo batwika kumwe batari kumwe mbwira kwanza batwika kubera ko baremwe ndetse na ideology baremwe gute zana ikindu journaliste sinshaka hypocrisie uzanye hypocrisie turabica ndabavamo ngende icyo narigiye kuvuga baratwika kubera iki babatwika impamvu yumvikana na macakubiri cyane very good agamije ashingiye ku moko ndetse n'imiyoborere mibi bigira mu ruhare muri kiriya gihugu babonye Nanga na Berté babonye Nanga na Berté bagira gute okay nuvuga ngo ni répondre tafadhali niyo ndava mu Kiswahili ni répondre imba bashobora kubona makanika na makenga bakabica kubera moko bisaba yuko ikibazo makanika afite niko kibazo makenga afite hanyuma kambugira ko makenga na makanika ndibahuze hariko Berté na Nanga bakahuza na makanika niko biri okay muri make byo nari nkubwiye bwana Karoti mu nyungu z'abaturage ukunda kuvugira abaturage ni bande yes abaturage ni wewe nanje n'abandi bari muri Kongo bako barafa ngiye kubwira nyine ukuvuga ngo iyo tuvuze kwirwanaho umuntu yirwanaho kubera ko wari kumurwanirira atageze icyo akora kandi inkota ikunamyeho ukanga gutega amaboko ukirwanaho kubera ko wundi bari kukurwanirira yabuze contre nibyo leta mayimayi Red Tabara umuntu wese wagize uruhare mu gusenye muri aha tugiye muri Nord Kivu irwanwa nande biratandukanye arindira gato mayimayi leta niyo rwana Nord Kivu niyo rwana M23 meme enemy wa makanika niwe enemy wa makenga nicyo ngiye kuvuga umbwire batahuje hehe mbamenye njyewe ndi M23 muntu wa Sud Kivu tubaye bangahe tubaye babiri Excellence Berté Bisimwa nanje tubaye babiri ba Sud Kivu abandi nabatwirwanaho tugende umbwire ko ikibazo makenga afite nicyo kibazo ufite ukambwira ko timuhuje wowe ushonje nanje nshonje tufite inzara kandi tufite inzira njye ngavuga sinzora kuceceka mfite inzara mbonye umuntu ufite ibiryo ngagenda hariya ngamubwira ati wamuzehe we turashonje hariya turi babiri bage kubizana ukavuga ati ntanjana na nifite ni ukuvuga kwewe hariko bazana ibiryo bafata bizana kubera wabizanye tubirye urabona hypocrisie hare kati umva aho bitaniye Karoti aho bitaniye nawe urabizi cyane kuko wanageze no mu bijabo urabizi nuvuga ngo abasore bahagurutse kwirwanaho kugeraho siko kubimenya nibyo narimvuze abasore bahagurutse birwanaho kubera ko niyo option nyine bari bafite iyo badahaguruka birwaneho bari gushira uyu nyine murenge yari kuba yarabaye ndakubaza ijambo president atwirwanaho hari intérêt ya some villages kuba bafite amahoro president atwirwanaho hariko byo ndiko ndavuga ndushobora kuza kumfasha ukanzanira parapluie ikamfasa imisi 3 afite imisi 5 ya parapluie kajana n'umuyaga ukambwira ko waje kumfasha barakugerageza nk'abantu ba Moise niyo ngiye kuvuga hariho nabivuze Moise yagiye gufasha abantu ba Israel akababwira ati njewe naje kubafasha mfite Imana kandi Imana niyo nkuru kuruta uyu wa Farao siko yavuze baramukunga baramujaho bageze mu nzira tuvuge ko bamubajije ati Imana yawe rihe niba abandi yabwiye mwavuye abantu bikinyoma nibo bamubajije none mbese Imana yawe wari ufitire ko tushonje inzira rafuye ndaho tugiye cyafuma tukumbuye inyama twari kusubira iyo twari turi tubebaja kubera turafuye Moise aravuga teka mvugane nayo niki kibazo cyane ndiko ndavuga njye ndumuvugizo w'abaturage twirwane tuzoherera ari turindiriye umunsi tuzoronga umuntu ufite kibazo ngatwe tufatikanye uyu muntu yabonetse ari muri Nord Kivu kandi afite imbaraga kuruta guverinoma zizazimukenga zikamwirukanga inyuma none ko tushobora kufatikana nawe ati oya uriya ni umugome
uriya ni umugome none imba mayimayi ni umugome guverinoma ni abagome M23 ufite ikibazo ngawe ni abagome none wewe herereye reka nkubaze Karoti niye mpamvu ubona leta yafashe imbaraga zose izana ba Sadeke izana aba mercenaires baje muri Nord Kivu kurasa M23 na AFC ariko bakaba batari kurasa twirwanira batonge turwane ntubeshe umuntu watange kuraswa no kwica kuruta M23 ni turwane ya ndabizi ko byabaye hagati umunsi bakuye Monisco barayikura muri Congo no munsi turwaneho ya mayimayi ya ronse imbaraga kwica abanyamurenge kubera Monisco niyo yazaga ipiblia ikapiblia mayimayi z'abanyamurenge bafa buri mwanya umunsi bayikuye niyo mayimayi baronse imbaraga kubera ikindi ko ndakwa inyishu kubera ikindi ndambara yavuye muri Sud Kivu ja muri Nord Kivu kubera muri Nord Kivu haje ba antenne centraliteur bazukuriya gouvernement bavuye muri guverinoma kandi baje muri target yo kurwanya guverinoma abandi bo bari muri target yo kwirwana indira gato AFC yahasanze baba twirwanaho bamasisi bahaba bicwa buri mwanya batemagurwa basahura byabo AFC yabasanze hari kubera AFC ni umuntu wavuye muri guverinoma kandi azibanga rya guverinoma niyo mpamvu bamukurikirana hariko makenga kurikirwa ko makanika kurwe nicyo kimwe nda difference niyo mpamvu ndiko ndavuga ati abaturage barashize amahanga arabizi none mahanga agiye kufatikanya yafashe Nord Kivu ubu bafite amahoro basigaye bahinga bakoroza basigaye bagenda hari bakasarura hariko twebwe tutavuga ukuri tufite ikibazo tufite turiko turicwa ko toceceka n'ukuri hanyuma Karoti none hakorwa iki haba kubanyamurenge kubapfurero kubabembe kubanyamasisi abanyarucuru abanyejomba n'abakongomani muri rusange hakorwa iki deshema kandi ngiye kubivuga ndarabivuga mwebwe mugira commentaire contre Karoti niyo kimwe kumena amazi kumbata ebitusi muza muntuka niyo experience yo kuvuga muza mumpereza njewe umunyamurenge n'umunyamasisi ataheri bitakwira ndashobora kubonekaho araboneka avuga iki ko bitakwira avuga amabi inabi y'abanyamurenge akavuga inabi y'abanyamasisi mu nyungu ze hariko njewe mvuga ukuri mu nyungu z'umuturage ibyo tugiye gukora kandi tubikore tubirangije bukikare umukongomani wese uzi ko guverinoma akamaro mumari aje muri AFC umukongomani wese azi ko AFC na abagome ndakamaro yo mumarira afatikanye na guverinoma ye tubabonye amayimayi bose bakuye mu shamba bariko barashira muri training baje muri Nord Kivu so bigiye kuba ko umunyamurenge agiye kwirwanaho nande yirwaneho nande kandi mayimayi bagiye kumukuraho so tugiye kusigarana abantu bangahe bantu babiri tugiye kusigarana na FDLR na Retabara kubera mayimayi aratashe aragiye muri guverinoma gukora training yukuza kumara enrotike muri Congo umuyobozi wa twirwanaho yavuze ko n'uyu munsi abatugabyeho ibitero batwica umunsi ku wundi baretse kutugabaho ibitero imunde twozishira hasi abaturage birwanaho n'uyu munsi hatagize igitero kibagabwaho nta mutekano muke bohungabanya muri kariya nda munsi uzobwira abantu ati sinzoreka kucunga inga bazivuga kuti mu Kinyarwanda nukuragira ati sinzoreka kuragira inga zanje abahinzi barese kurima none boreka kurima bakabaho mu mayimayi azoka kukutera kandi politiki niyo kumara wewe tugiye kuhindura politiki iriho tuhindure guverinoma ihari niyo uzoronka amahoro none mayimayi ashira imbonde hasi kubera ikari mu kazi ko kumara akazi karashize kandi twaronse umuntu waje kutukura mu bibazo kandi afite na budget yuko tushira mu bibazo kutushira mu mahoro meza tubaka icyuho ngatwe dusubire kuri mayimayi bwana Karoti ejo bundi tubona bavuye twanabivuzeho bavuye Kinshasa nyuma yaho baza gusubiranamo bituma bitakwiraza ndetse bitakura mu magambo menshi yagiye avuga n'ubundi no gukangurira ari amoko guhaguruka bakarwanya twirwaneho kubera ko ngo ifatikanyije na M23 wewe uje uvuga ko mu byari bikujanye warugiye imuhira ariko kubera ko twirwaneho idafatikanyije na M23 baravuga ntabwo twakwakira M23 muri Sud Kivu hanyuma ubwo bitakwira ni gute abihuza kubera ko urabikurikirana kandi wavuze ko muziranye cyane uyu munsi rero kuravuga ngo babakuye mu ishamba kandi bitakwira avuye hariya kumobiriza
no kubumvisa ko bagomba kurasa umunyamurenge. umunyamurenge araraswa kandi umunyamurenge arashira agumye avuga ati ariko arirwanaho dushobora kwirwanaho contre guverinoma y'umuturage umunyamurenge akeneye umuntu ufite imbaraga zikangaza guverinoma afatikanye nawe mwebe baturwaneho mwebwe muri hanze mutafubusa muticwa mutasahurwa imiryango yanyu mwayijyanye Bugande mwayijyanye muri Kenya muhasiga amashamba n'imirimo mutazi ububabare abanyamurenge bafite ajya mu ishamba mutazi ububabare abanyamurenge babaye ingururimi babaye hakati ingururimi rutasohoka rutarasaba fede route n'amen mucaceke kandi mufungi iminwa yinyu ikuza mubesha nta intervention mushobora gukora mu systeme yo kuvuga muri Rwanda timushobora kwirwanaho contre gouvernement itabashaka mushobora kwirwanaho contre parti politique itashaka gouvernement umuntu wese uzi ko nitwirwanaho atemera M23 atemera AFC namba yanje ayikure muri telefone ndabisubiyemo namba yanje ayikure muri telefone hariko imba muri hariya kunyunguza abanyamurenge nyungu z'abanyamasisi nyungu z'abafrero ababembe n'abashata atabatazi politique twivange tugire parti imwe ifasha abakongomani mureke ikinyoma na hypocrisie ntatwirwaneho irwanaho contre gouvernement ikanga M23 ndatwirwaneho irwanaho contre système ya gouvernement ikanga politique ya M23 imba muziko mutarabanya politique kandi mutorwa mwirwanaho kubera ubwoko kubera communauté mufite député national mufite ministre en défense mufite général en défense so mugenda mwicare hasi ngubwoko musabe gouvernement ibababarire mubaka igihugu cyanyu ariko muziko gouvernement tabumva itabemera muje Masisi mufatikanye na Masisi ariko uzi yuko gouvernement irabica irabamara kubera gouvernement iko rataho iriko rapanga indambara yukwica twirwane ibyemera kabyumva ariko njewe bafunze bitakwira nawe yaje kumubiriza niyo mpamvu mutakwira yaje kumubabiriza aziko twirwaneho ne M23 none tuvuge hanyuma Karote tugenda dukomeza muri iki kiganiro guverinoma ya Kinshasa ifashe imitwe yitwaje intwaro yose igera hafi ku 120 ibahurije muco bise wazalendo babasuse mu baturage umunsi ku wundi turebye mu mujyi wa Goma hirya no hino muri Katanga baraya bakatakatanga nabo ubwabo leta irabarasa umunsi ku wundi impfu hirya no hino abo kugira ngo bizane igisubizo ahubwo byabaye ikibazo abaturage ko bararira hirya no hino ibyo ngiye kubabona abazalendo bamaze abaturage ibyo mujye kumva umunsi kundi barakwira kuri Goma byibuze bakeya bapfa unumviriza ndeza guverinoma abatanu journaliste ntumbwira amajambo nabonye kandi ndayazi nayaciyemo ndayazi mvuga byonzi imba umugome wawe iyo fatikanya n'uwabo mugome kukwica kubera ko utofatikanya n'uwanyu wicwa ngawe nawe murokora abantu ibyo ndiko ndavuga mu moko yose bakwiye mu ishamba kwica abakongomani ta munyamurenge urimo ta munyamasisi urimo ndabisubiyemo muri ko banakurikirana mu byumve niyo bigiye kubagaragaza ko hari amacakubira hari yo kuvuga ko amoko yose yemeye IDPS kandi niyo AFC iri kurwanya niyo AFC iri kurarwana amacakubira hanyuma Karote tuje mu bwoko bw'abapfurero abanyentu ubundi kubatabaza ururimi rwanyu ruregeranye muvukana gute umufurero munyindu n'umubembe okay nari mbaje umunyindu umupfurero habe n'umuvira harakuntu mwese byenda gusa yaba mu ndimi harakuntu bihuye cyane umubembe bize bitandukana gute umunyindu niwe mukuru wabyaye umuvira okay wabyaye umufurero wabyaye umushi wabyaye murega nukuvuga ngo igisekuruza cyane ni munyindu nukuvuga ngo umunyindu niwe mukuru niyo njewe urwindi ni njewe ni ganga umunyamuganga n'umutumba niwe bari barongoya bafite umugabo yari umunyamuganga umugore yari umutumba niwe babyaye amoko yose baragenda nyine bagenda basahuka bagenda bavuye umushi yavuye irwindi umufurero yavuye irwindi umunyindu yavuye irwindi umurega nawe ari parti imwe barega bavuye irwindi do irwindi niyo ngomoko ibindi turira ngo umurenge irwindi ni muri Kongo irwindi ni mu bunyintu nyene niyo kapitale y'ubunyintu kuri none ni mu kihe gice ni muri he province
ni muri province Sud Kivu. Okay. Ni muri zone y'Uvira. Niho hitwa Irwindi. Irwindi mu Banyintu. Niho twakomose twese. Tukagenda nyene tusambuka tugenda nyene niko byagiye. Nimugenda musanga abanyamurenge. Tusanga abandi abo twahuye hariya tubabasanzeho. Niyo mpamvu ndiko ndakubwira to muri Masisi nabo bafite ibyabo. Bahasanze basultani barahari. Umuntu ashobora kwita ko ari sultani atarafite iwari yari yahagariye. Niyo mpamvu ndiko ndavuga ati abakongomani bose ndabizi ko byo ndiko ndavuga birababaza muraza kuntuka muntuke ko mukene ariko reka mbabwize ukuri. Hanyuma bwana Karoti amakimbirane ya Kutumba na mayimayire y'abapfurere yababiloze bishambuke baba baraje kwiyunga mu gihe barimo barasana ibyabo byaba bihagaze gute kuri none ya Kutumba mayimayi ndabemera umuntu yerekanye position umuntu mwiza abakwereza ububabare afite ariko nanga umuntu aterekana ububabare afite niyo mpamvu mvuze ya Kutumba n'umugabo yerekana position ye akavuga nje umugome wanje ni Munyamurenge akavuga umugome wanje ni Munyamasisi Sultani Makenga n'umugabo yerekanye position ye kuvuga umukongomani wese wanyise bwakeye wanyaze bwashize yemeye kuba AFC aze hano tuba kiugo ariko ubu tuko turavuga umufrero wese umunyindu wese umubembe wese Umunyamasisi umunande Umunyakatanga Umunya Centro Umunyahe agiye Bunagano ubu kahagera avuga Ifaransa cyangwa Kiswahili cyangwa Kinyamurenge ta interview no kumubaza gusa nawe ufite ibibazo ngatwe bakamwereka transit agiye kwicara none cyo ndiko ndavuga umukongomani wese azi ko ububabare tufite France tufite ikibazo tufite ubufasha tufite ni M23 tugende tufatikanye. Hanyuma Karoti mu ibyo uvuga urabivuga nka Karoti kandi uharanira amahoro uharanira ubumwe n'ubwiyunge upatanisha dore ko naryo zina ryawe muri rusange ibyo uvuga bihabanye cyane nibyo babitakwira bavuga kandi babitakwira barasa nk'abafite influence cyane kubera ko bari no muri leta kurusha byenda ijwi ryabo rirumvikana kuruta iryawe ibi ngibi uri kuvuga hari abapfurero mu ruhande rwabo uzi neza bafite ibitekerezo bimwe n'ibya Alliance Fleuve Congo. Reka ngubugize ijambo rimwe nasomye igitabo cyane cya Bibiliya nza kugera ku kitabo cya Job umunsi Satana yagiye gukomeretsa Job ibyantangaje cyane kubona ko Satana imbaraga yakomeretsa Job n'Imana yamuhaye Imana yahaye nde Satani imbaraga zo gukomeretsa Job bitakwira nawe n'umuntu hawe imbaraga na guverinoma kubera guverinoma nishobora kwiyerekana niyo iri kurabica ikabamara yakoresheje bitakwira kugenda kumara abantu uranyumva neza none cyo ndiko ndakubwiza ukuri icyo ngiye kuvuga ngiye Karoti mfite 48% y'abafrero n'ababembe abarushe bashaka M23 bafashe ariko M23 izo kwinjira muri Sud Kivu ikoresha nde kandi ifite ikibazo kimwe n'umunyamurenge n'akayanga tugiye gukoresha umufrero utemereye Kutumba tugiye gukoresha umufrero utemeye makanika tugiye gukoresha umufrero utemeye guverinoma tugiye gukoresha umufrero runetre tukoresha n'umunyamurenge runetre niyo tukeneye ngiye Karoti niyo keneye ubu muri Noro aha bafite amahoro zone plus de 3 de zone ndabizi bafite amahoro bararya bakaryama bakasinzira batikanze hariko uwacu ndamahoro hari ko bwije abantu bose bari hanze bariko bategera kufa kandi tufite mayimayi kandi tufite turwane kandi tufite abandi bariko bategera kufa ibyo tukeneye parti politique ijya kuyobora abantu bakure muri bibazo tufite takundi. Hanyuma Karoti tugana ku musozo mu minsi ya vuba ishize twabonye gereza y'amakara habamo gakino n'ubu kenshi katarasobanuka dore ko no mu bisobanuro leta yagiye itanga hagiye habamo kuvuguruzanya kugeza n'ubu ndebaza ko umubare w'abapfuye n'abakomeretse utarashirwa ku mugaragaro uyu munsi havugwa gutya bigenda bivugwa gutya wowe nkuriya mukino harimo bavuga ko hari impunzi zirenga 1000 zishobora kuba zaracitse abandi benshi baricwa ndetse nyuma yaho leta iza no gufungura abandi benshi bitewe nuko bivugwa ko mu byakozwe hariya
ziriya mfungwa zari zibayeho mu buzima bubi. Urebye n'abarekuwe hariho baza bagendera no mu mburuweti badashobora no kugenda, ubona bari mu buzima buri very critical. Benshi bavuga ko na za ndembe zimwe batinyaga ko isi yazibona ari bo benshi bagiye banicwa, abandi bishwe babyigana, ariko na nyuma yaho hari n'abashobora kuba baragiye bicirwa mu magereza bitewe n'ubuzima bwabo bwari bugeze hahandi habi cyane. Wowe kariya gakino kabaye hariya muri Makara wabibonye gute? Journaliste ndabizi ko uba muri Kenya, ubaye imyaka myinshi hano muri Kenya. Nje mvuye iwacu. Ubuzima Kongomani bafite buruta uyu wa Makara ko ravuga. Abafuye igihumbi urabazi wabonye kuri rezo sosiyo. Ariko ugiye utangura mu Buvira ukazamuka ruguru. Ku cyumweru kimwe hafu abihumbi. Ku cyumweru kimwe. Ubuzima abantu bafite ruguru n'ubuzima buri kumwe n'inyabu igiye hafi n'imboga zishonje. Umunyamurenge agenda 0 km kare atambusha umupaka, mukabona ati yagiye mu kitondo bukija mutaramubona abagije. Ubu buzima abantu bafite hari abana, abagore bafite abana, abagore batafite abagabo, abana batafite base, nibo buzima barimo buruta niyo Makara uko ravuga. Umuntu yinjiye Makara bapfuye, ukabona ko yarapose n'Imana. None imba guverinoma iri iki abantu bagenda bari mu mazoka bakatwikiramo, bakatwika abantu, bakashira amagrenade mu makanisa, guverinoma ikabikora ibeshyira M23. None ibyo bya Makara ko rambwira ni ibindi, bakarasa abantu mu nkambi, bakarasa abantu mu nkambi bakabica. Ibyo uko rambwira ni ibintu biri nka umuntu wari ibiryo akanywa amazi uzo kumubwira ati fata amazi yavagu. Ibyo ni ibintu byahabaye kandi turabizi. Muri Kongo kufa abantu baza bafabura umwanya buri munota. Aha tuko turavuga abantu baza bafabura umwanya buri munota. Ikiyo kitagira ibiryo ni Kongo. Ikiyo kitagira abantu bafite imitwe yibaza neza ni Kongo. Niyo mpamvu mvuga umuntu wabaye politicien muri gouvernement ancien na nouveau akabamo mu myaka kugera ubu njo karota ndamuruta ubwenge. Hariko umuntu wavuye muri Kongo akagenda hanze akaza kusubira kushaka amahoro, uyu muntu afite ubwenge bufite 60,000 voix ya bateri. 60,000 voix ya bateri. Umuntu wese wakoranye na gouvernement ya Kongo abe munyamurenge akakora plus de 5 ans tabwenge abagira mbamuruta ubwenge ngubwiza ukuri. Uyu mwanya tufite si umwanya wo kugenda mu rezo sosiyo na sozini turafuye turashize. Twafaga imyaka 10 tuko turafa, twafashijwe nande na sozini barayizana twari tufite Monisco. Nje mu maso wanje hafu ya abantu mu Karingi ndabizi, abantu bafuye mu Karingi, abantu bafuye mu Karingi mu Rurambo, abantu bafuye mu Bijabo, abantu bafuye mu Mukamombo mbibona. Monisco hari siyo na sozini tuko tuwera turira. Ibyo tukeneye abanyapolitiki banyakinyoma ba millionnaire Amerika, Australia, Canada bagenda babesha. Tukeneye umuntu ugiye kufatikana AFC. Bajyane ba businesseur. Mweba turwana mu byumve babanyamurenge muko murafa mukico mukabakwa. Mutafite bene wanyu Amerika, mutafite bene Australia, mutafite bene wanyu muri Kenya, muri minembwe mwicora abafure n'ababembe. Turekanye na politike ya manasyo zinimbwe namuzunguruka. Turafuye turashize. Ariko nasyo zinini ifatikanya n'abantu babica. Twe tukeneye umuntu ugiye kufatikanya na AFC. AFC itukure mu bibazo turimo. Tuwe tufite amahoro. Nuko ni Karoti. Wow. Bwana Karoti. Mu byukuri turaganire kandi tukaganira neza. Ariko kandi ni kiye cyizere rero ushobora guha abaturage barimo kutwumva ko AFC na M23 ari umutwe abantu bagomba kwiyungaho. Twarabonye byenda za CNDP za M23 za mbere za RCD n'ibindi byagiye biza ntibigere ku nsinzi. Kuri none wewe Karoti urahaguruka ukabwira abaturage haba abanyamurenge haba abapfurano n'ababembe imitwe yitwaje intwari itandukanye nimwitandukanye na leta, nimuze kuri Mukombozi, nimuze kuri AFC kubera ko ariyo itanga icyizere cyo guhuza abaturage, cyo gusubiza Kongo agaciro kayo, kugarurira abaturage amahoro ndetse no kurwanya amacakubiri ashingiye ku moko. Nikiye cyizere rero waha abantu bari kudukurikirana ko AFC ishobora kuzatsindira urugamba? CNDP yaje n'amacakubiri y'ubwoko bumwe. M23 ya mbere yaje n'amacakubiri y'ubwoko bumwe. Niyo failure, niyo esheke baronse. Ibibazo Kongo ifite
si ikibazo cy'umunyamurenge cyangwa umunyamasisi gusa umukongomane wese ndakubaze abishyuwe mu makara bari abanyamurenge gusa bari abanyamasisi gusa n'abangara bari barimo abatazira politike tufite Sud Kivu niyo mpamvu ndiko ndavuga ko zose zaferinze kubera baje n'ubwoko bumwe Alliance Fleuve Congo yaje ifite amoko yose nikishasa nekasaye barahari none tugiye mu banyamurenge tuvuze ati basema hurungure baferinze n'abandi haja twirwaneho irashira abantu kumwe barage baranywa barasinzira hariko tushaka umuntu ugiye kukura abantu mu bibazo batukure mu bibazo turimo turonke amahoro ndicora kwicara muri bisi tafite amapine na moteur tukeneye abantu bafite morale abantu bafite ide ikizero tufite ni kiki ahantu yafashe hose abantu bafite amahoro bambuka bakagenda aho bakeneye barangura ibintu bakabidandaza bafite isoko n'ifi barazirya ariko ahantu hari mayimayi nda mufurero cyangwa mubembe ufite amahoro kandi nibo bafite guverinoma ahantu munyamurenge niho hari tuyirwaneho nda buzima tufite baragenda bakahinga mezi 6 kugenda kusarura bakicu bakasarura byose none murambwira tuzoguma kugiye kugerageza ahubwo n'umusirikare uhagarariye iriya regime hari brigade hari yavuze ko mu nshingano zamuzanye hariya mu gihe yari afite inama n'abaturage ko mu byamuzanye ataje kurinda abanyarwanda ahubwo vuba ahangaha agiye gutangira kubarasa imagine ibyo ndikora kuvugira niyo mpamvu ndiko twaravuga nditushobora kurindira ibato giye kubonga ya yindi yavuye muri Sud Kivu muri Nord muri Kivu Laki Kivu turindire ibato igwe ishire abantu makanika ya protéging ibintu makanika ya protéging bifite amahoro ubu tugire vuba M23 tufate tukure muri mu bibazo ya makanika nuze bitakwira ariko ara planninga ara prodinga abantu baje kumara abanyamurenge beje cyane AFC na ariko ara prodinga abantu bagiye kuprotinga abanyamurenge beje mukongomani wose ngurikirana ndabikubyiza ukuri abanyapolitike bako bakora politike mu nyungu zabo batudandaze baronga amafaranga abana baba bajane Amerika Australia Canada mwe muko murafa mu minembwe njo karoti mfite avec 45% ya popularité y'abanyamurenge n'abafrero n'abanyindo bumva kandi bambwiye twavuganye nabo ku mipaka bararire bakambwira ati iyo M23 ivugwa iri ko bavuga ko makanika no afite M23 iri nababwiye nda makanika ufite M23 ariko ku ruhande rwa twirwaneho abafurero bahari bahungutse n'abandi bakomeje guhunguka baratekanye bari mu mahoro abashi ni nabo biganje hari mu minembwe n'ahandi bindi bice bitandukanye mu buryo bw'ubucuruzi kandi babayeho amahoro minembwe ifite guverinoma tatwirwanaho ifite minembwe kubera ku mukongomani wese ari rwanaho ari mutirwaneho ari representant twirwaneho ariko twirwaneho iri kure cyane na minembwe twirwaneho n'umuturage n'uyo muturage ari kure n'uyo muturage uri kure utemera guverinoma ari kure minembwe ifite guverinoma minembwe ifite umuyobozi wa FRDC minembwe ifite bamayimaye bazunguruka bakica abantu minembwe datwirwanaho hari tuvuga bijabo na Kamombo tuvuge bijabo na Kamombo village natale ya Minembwe ariko imihana myinshi irimo abanyamurenge imihana myinshi irimo abaturage imihana myinshi irimo abaturage b'abanyamurenge hariho n'abafurero bahari niba abandi niyo mvuga imatwirwanaho ifite abafurero n'abanyamurenge AFC kazi ifite abantu bose ba Kongo kandi tufite ibibazo bimwe M23 hanyuma bwana Karoti iyo turebye genda tugana no ku musozo hari ibiganiro bigenda biba hirya no hino za Angola aho M23 umunsi bagiye bafata imigi ikomeye nka za Kanyabayonga leta yemeye ibiganiro coupe de chapeau imaze kwemera ibiganiro ku mwanya wo kuganira amakuru agenda tugeraho nuko mu biganiro M23 bihari ariko leta ya Kinshasa bitewe nuko yijeje abaturage kitazicarana na M23 baganire ndishaka kubivuga ahubwo ibiganiro bikitwa ko iwa kifuza ko aganira n'u Rwanda u Rwanda narwo rukavuga nta kibazo twebwe ibiganiro turabyemeye turaganira ariko turaganira ku kibazo cya FDLR kuko ikibazo cya M23 nica abakongomani muzakiganiraho mwebwe na Kongo hanyuma ibi biganiro byo ubona bizatanga ikihe gisubizo mu gihe ko baremezanya ko basinyana amasezerano yo kurasa journalist gatoya yo kurasa FDLR ariko kandi ku rundi ruhande gisegeta akavuga ariko singanira na AFC singanira na M23 u Rwanda narwo sawa natwe turaganira ariko tuvuga ku kibazo cya M23 kuko ntabwo ari abanyarwanda turavuga ku kibazo cya FDLR none ibi biganiro byo ko biragana
journaliste reka nguyize ijambo niyo mpamvu ndiko ndakubwira ko abanyapolitiki bareka kutudandaza ikibazo tufite ni kibazo kimwe kandi kirazwi nda Rwanda rufite inyungu kuri M23 cyangwa nda guverinoma ifite ikibazo n'u Rwanda kubera M23 ikibazo kiri muri Kongo u Rwanda rukeneye FDLR zabo twugariye mu guverinoma ya Kongo Kongo nayo kavuga ati umufashe izi M23 mutanze imbaraga muzinkurira ndambaraga mfite kuzikura hari ni remise reprise none ngo ubwizi kuri ikisegeti yo kwemera tanga FDLR zamufashije azitanga u Rwanda murabyemeye ko u Rwanda rushobora kutanga M23 ifite ikibazo kisa nabo kandi gase kuzitanga ahubwo no kwinjiza abandi banyarwanda bakinjira muri Kongo bakaja guhiga FDLR nabo batwemerere M23 yinjire ikishasa ifashe bakongomana tugire remise reprise u Rwanda rwingira ruhige aba FDLR natwe M23 bayirekure ije kishasa ifate bakongomani barafunga nibyo gisegeta temera rero none tabatabyemeye tukeneye umukongomani ufite imbaraga tuhuze imbaraga kumwe tugiye kumwe kisegeti n'umwana ariko tureke politike Rwanda tuyifitiye ideni Rwanda yatukuye mu butu iramukurira mujana tutarabahemba turabirukana tubafata n'abantu bawo mu butu ya uploading kuja kumara Rwanda twabafashe turabishira mu nzu ikyo kiriho ni ikintu kimwe kitasa na M23 avec tuyirwaneho niyo mpamvu ndiko ndavuga abanyapolitiki b'abakongomani tufite mu bamoko yose bako bararwanira mu nyungu zabo tubaze kubesha abantu ariko M23 FC ni parti politique tushobora kwemera niyo kimwe na kanisa turwanisa amapepo na satana kugera umunsi satana azohunga ariko twebo tuko turavuga kuri umukongomani wese wemeye areke politike ya strategy na politike y'u Rwanda na Kongo n'ibyabo twabihuyeho twasanze Kongo n'u Rwanda ifitanye ibibazo kuva Byarimana twari tufitanye ibibazo na Mobutu naho ubu kuva Kabila twari dufitanye ibibazo n'u Rwanda Kabila umwana araza ibibazo n'u Rwanda ubu kisegeti niho hari haje n'uwundi haze na Makenga na Corneille Nanga bahagiye bataragemura ibibazo by'u Rwanda nabo tuzorwana n'u Rwanda ibiriho ni guverinoma yemere sikyo cyambere kifite abantu basawe igihugu bakabasaba bakabasubiza iwabo sikyo cyambere hageze n'imyaka 100 bazoba bataha ariko icyo tukeneye umukongomani abanza areke distraction y'u Rwanda na Kongo turi mu distraction ya Kongo umukongomani ariko rafakicwa kandi akicwa guverinoma ihari ibyo njewe nkeneye ubu mvuze umukongomani wese abo munyamurenge abo munyamasisi abo munande abo mufrero abo mubembe abo muhema abende aziko akunda igihugu tufatikanye na AFC Karoti sinzi nimba wanyemerera iki kiganiro cyacu tukagisubikira ahangaha ariko kandi mu bibazo byinshi nagiye nkubaza habaye hari ubundi butumwa wumva wagenera abakongomani badukurikirana cyangwa se nimba wumva hari n'ubutumwa wagenera bene wacu babanyinto n'abapfurero abavira bumva ururimi rw'igipfurero ubwo butumwa babutanga hanyuma kanyemerera tugasubikira ahangaha ubutumwa mfite bw'abapfurero n'ababembe n'abanyintu ababonye ko bamayimayi ko swandi z'abazalendo nubwo babuvuga mu gipfurero nabwo ni byinshi abavuze swandi z'abazalendo bariko barabashuka bagakoreshwa na guverinoma iza kurasha umunyamurenge ari kuri 0 km n'umufurero urusasi nduza rutora nabo bariko barafa babimbwiye natwe urwo turafa nta nyungu tuboneyemo umuzalendo tufitiye ibyo tukeneye karo turakubonye kuri televiziyo turakubona kuri imero zo sosio uvuga ko AFC yaje kuturokora kandi uravuga ma village AFC maze kutora bafite amahoro urabivuga urabigaragaza tukeneye AFC mfite abanyamurenge babimbwiye turarusha twitwa twirwanaho kandi umugome ariko replodinga ariko tuwe twicaye tumuraba aje kutwica akicijana hakasigara 20 none nditutegeye 20 yicwe nayo turakusabye mwawe kagira imana imeyo AFC orayizi heri uyibwize ati imenye ko nato tuhari imba twirwana itashaka kwiyunga na AFC twebo turi hano turiyunga nabo abana barahari kandi barategereye kandi barabyemeye bashobora kuza barategeje bashaka umukongomani wese wemeye kutukura mbazo tufite barabitegeje M23 urategereye kuri Sud Kivu hari kubyumve AFC timuri kumwe natwirwaneho nahasanze gate nini funzwe itemera muntu wa AFC agere mu bijabo itemera muntu wa AFC agere mu Kalinga itemera muntu wa AFC agere mu Plateau nsanga ya kutumba yafunze imiryango avuga ati muntu wa AFC tumubonye turamurya none nibo bamfunga umuryango kwanga AFC ntigere muri Sud Kivu none ndabivuze imba muzi ko mufite imbaraga mufite winizira
mushobora kugenda kurokora abantu muri Sud Kivu turafuye turashize babintumye ni Karoti. Okay, bwana Karoti gira ubutumwa ugena rimwe na rimwe buriya siko abafurero bose bumva ikinyamurenge kandi mu by'ukuri nubwo kaba kagufi cyangwa nkaza nagakata ariko ubutumwa ugira ubutumwa ugenera bariya wazalendo abapfurero ababembe abanyintu ziriya mayimayi zose ziri kwinjira muri leta ugire uko ubutumwa wabagenera n'ubwiza bwa AFC n'icatuma bashobora kuva muri uriya mwuka wo kwica no kwiba wa mayimayi nubwo babiha izina ryiza babyita wazalendo ahubwo bakibumbira mu kintu kigamije amahoro kigamije kuzaca intambara kigamije kuzahuza abakongomani bose b'amoko bose n'indimi zose ariyo AFC. Gira ubutumwa bagenera mu gipfurero. Aha mfite ubutumwa ubwo banahawe n'abafurero n'ababeme n'abanyintu basaba AFC zibafasha. Bivuge mu gipfurero. Ngiye kubwira ni message mfite ndiko ndatanga mu bantu ba AFC. Umunsi nzoronka message ya AFC yemeye kugiye gufasha abantu. Nzokivuga mu gipfurero mbwira ko bibyo mwantumye. Response yayo nishi. Umufurero wese arabizi ko AFC rahari yabyumvishe kuca mu matwi yanje arabizi ko AFC ija kurokora abakongomani najanye message mu Kinyamurenge mu Kinyamasisi mu Kinyarwanda umuntu wese umuyobozi ubizi ko ari muri AFC abimenye ko muri Sud Kivu nda AFC hari yacyo narimvuze abantu bariko barafa icyo narimvuze ta mufurero uri muri Masisi aho mufurero akeneye kugenda muri Masisi ariko iyi message ni abantu banyamasisi babyumva ugiye kumba message mbwira abafurero nzoyikora mu kifurero y'abafurero mbonye message ya réponse réplication ya majambo tubo turasaba ariko umuntu ahabwa réponse ariko yabanje kumva bene witwa nari ngubajije gubwira abapfurero ubwiza bwa AFC n'impamvu yatuma bemera kuzakorana nayo bemera kuzaganduka bagashakira amahoro hamwe ibyo ngibyo ntibijyanye na réponse ahubwo bijyanye wewe wasobanukiwe AFC kubatayizi nibyo nari mvuze gira icyo babwira kubatazi AFC kubatazi ikirwanira niyo mpamvu nari mvuze wabibabwira mu gipfurero bene witwa abafurero uno ari Karoti notable niganga mwanduma mbwira ko nibwira abanyamasisi abantu be Goma abantu be Beni bende be Rubero abantu be Bunyakiri nibabwire ibibazo mugweti byo mutumgayirenga mohe mulozi zema aventure le kande babure kwanza AFC biribiki AFC ilikindi wotiga ishaza abantu mu problème tugweti zene hano mu Sud Kivu tutakiyiji nandi mugoma wa Sud Kivu kuzene maima ya shwa mudeclare ko Munyamulenge mugoma zene bari mu gouvernement bari mu projet yo kul défendre gouvernement mwa haliko bafuriro wotu bagafongisikiyanye ababembe wotu bagafongisikiyanye abanyindi wotu bagafongisikiyanye abanyamulenge wotu bagafongisikiyanye mukayimanga mwanduma nyije ku AFC AFC halira mungesi mukongomani ubako kaba mayimayi wanayita abanyamulenge wanayita abanyamasisi AFC wetigakoga imusame AFC halira wetigarta ngisi mukongomani yeshi wa reconnaître ko gouvernement tugweti riri failure igwetiga failing aije mu AFC AFC de siriko kuno ngisi mukongomani hoshi haga abaji déclarer comme AFC aganzo kutabalwa agatabalwa mu problème tugweti iribanga la Nord Kivu bambo bala Sud Kivu ndayo provinces zibiri province nguma ancien Kivu à l'époque byongo tika kuba ngalozo kubabwira politicien maima tabahende politicien turwana tabahende politicien android tabahende politicien wa Ugundi rinande tabagomina tabahende politicien de pesa tabahende politicien wa Arsena tabahende politicien wa AFC ababuizo ukuri kuhuriri hohe kulikure tangisi mufuriru yeshi ngisi mbembe yeshi ngisi munyindu yeshi uyije maribu tulimo pendant 15 ans 20 ans 30 ans tulimu souffrance mwe gouvernement depuis à l'époque Mobutu tuwaji prendre en charge mpaka zene AFC wotigaiji yongera tugaba na free transport tugaba na communication nyija tugaba na droit de l'homme droit de personne droit de peuple tugaba na démocratie yokutolo mundu tusimili kulahira mundu tangataba le peuple AFC wotigaiji hano kulibera abandu mu problème zose tugweti yo message AFC nangisi mundu yishi ko gouvernement tugweti zene igwetiga ita abandu makala mu prison avec prisonnier hala ba innocent abatagira makosa batubagala shone myena ba la shone masasi ba yitwe mu gouvernement tugweti transport ndayo gouvernement ndayo
zene tewati communication tewati transport ndago madalo umugendi hingana yitibwe mu presence ya maimai umugendi hingana yitibwe mu presence ya gouvernement tugotuga ba kidnapper tugotuga ba violer mu presence ya gouvernement ndayo turbine ndayo communauté wetu mutula mu Sud Kivu to problème même problème ya site ya Munyamulenge yo problème mfriru même problème ya Nyindu yo problème mvira même problème mvira yo problème mbembe même problème mbembe problème mrega même problème mrega yo problème yo murundi yo plan so kiona lozo kubabwira mwe bakongomana EFC yo solution tugweti mu République démocratique mu Congo nye karoti na ishaza muhanga mundu yesuji konanga ali pour EFC numero ya niri ya ku WhatsApp nyandikira mbura nye karoti na luhaniri mundu EFC ube mu gouvernement de PES nyandikira ube mu gouvernement ya imo yu vampa ya bitakwira nyandikira ube mu gouvernement iri ngabo kanduka ukaplanire kunyita niri mu EFC kera na yambala amani EFC weti drapeau nyeru yokurita ngisi congolais abe libéré aliri karoti mwana gang Kongo nyandikira fata EFC ndayo problème iga kupokera leke hypocrisie abaswandiza maimai leke hypocrisie abaswandiza turwane fate réalité ya maimai uji vérité fate réalité ya turwane bareke no kuyita barayira baleke kuyita bambene winyo banyamulenge muzina turwane mure kuyita banyamulenge muzina turwane muyite un système ya ide pesi wetika tu faire tu souffrir les aînés Kongo ali karoti. Urakoze cyane bwana Karoti ndumva twasubikira ikiganiro cyacu hangaha ariko kandi reka ngushimire kuri contribution yawe mu by'ukuri y'ubutumwa buharanira amahoro buharanira upatanishi buharanira guhuza amoko n'indimi ndetse no kurwanya amacakubiri ashingiye ku moko. Karoti ajavuga amakuru meza kandi menshi ariko rimwe na rimwe agacarenjinga kubera ko mu byo Karoti byinshi avuga abafite amakuru ahagije ikindi kandi Karoti akavuga ukuri ku murimo. Rero bakunzi ba Men Mind TV reka mbashimire mwebwe mudahwema kudukurikirana aho muherereye hose reka tubabwire ko mugira weekend nziza ibihe byiza Imana ikomeze ibagirire neza kandi ikomeze yumve gusaba kwacu mu minsi iri imbere Kongo twongere tugira amahoro abapfurero n'abanyento n'ababembe bongere babane abaruba amoko yose ari muri Kongo yongera abana amahoro tugira igihugu kimwe duhurize ku bwoko bumwe bw'ubukongomani. Rero ibiganiro byacu nakagaruka amahoro y'Imana bane namba. Subscribe to Man Mind TV. Gusana ibyangiriza.